Malupa ki lok pa mon Acholi nyara Acholi ma Balalo Onywal Kwedgi. Mero niang gen weng ni chik wa Acholi tieni in nyako ka yach kila cho mo Onywal kere ka yach chwalo I gangi kama en dak kiri so lutino in bi chwalo gi chere ko wongi in be bi lupo ko gi kuno in dong mon mulalo in dong pe mon Acholi pian in dong dako pa mulalo peti yo mo ma wan ron wajni in bed mere kany yani Onywal ki mulalo latini kon beru agu gang wa kany yani Acholi pa ye mo lok me wek dire maja wachik me gang wa kany uke yi gule man to merba in nyako mo ke kan mai Onywal ki mulalo makwot yu gang mulalo gi jare kore kama ke chwale ye pe di wan wut migini nyo pa wegini ni in Onywal ki la cho mo mulalo la cho no bet kany pian in men na nya Acholi in dong dako in dong mon mulalo wot ka poe chak kuman ba lo mo na I beru kany gak kany ki latini ni pege I lubu ko wonne ka kono pe en chul luk pa latien kwanya tien na chet kere en mu latien ne ma nga chul school fee pa latien ka lutini ma umege wani gitiki lutien gi magen be kon kelo na I mer dano lutini ubet kany chwari be ubet kany beru nga o yot in go no la chon ga na ya chi non ki ka leka kuno ping mu doyo mer me ubet ka kelo justification mo ma peti no what wan Acholi pe wa be ye te ka dong daka mo Onywal ki mulalo no en mulalo mulalo must go ka ko ino ni pera mo cher mulalo uchul luke ko kwanya tien na chet kere ka ko la tien putiri la tien beru buri kany no kor mo ka ro ber wona kwanya ento ko wa Acholi chi neno gangi aduol mene ma en ber en dia ma kare no pe inde cha ko lu ko ki ya duol kunu ya chware ya bion beru kanya duol gi jo beru duol kanya ko cher kwena ya ko cher kamunyo en indong kumeno ne gambe na contact wan po bi ye ba nya Acholi ti mak ma wot ko ge mak ge ma dugu two pe gar ge wa ki ngomwa cheri